Mana yang nak bawa turun? Kaya ini nakasi kumbete kalabunya kalang matangkang maleteng nangantang kiyo ke kalukunda. Ana saya lekan na pangalan at kunan alat pura manapa masika na karanguri masilitik ng kayo. Ngalung-galung kayo na natin may katimbang na sa ape kiyo. Nasa dio-dio na may tedong sautang nga nalalan unola layo na tanete teka mo kalando na buntu. Rano-rano amo ya tanete kalendong amo ya buntu pa akulingan na ya kanae. Apa mo inang mulo duri makarerang tuendekan ninang no kaya lalep panglako-lakuan. Inang tondok tanah patu inde tanah matari alo inde lili na lepong ambulan. Apa na koya kadana tedong randa pudu gunakan na iya piang kipayang kipara da boyoki. Ulami kan pasak datu to dio tamuan datu. Pasak kasal lerenge na pasak bintin saririna. Ulami ini pole iya pasak datu pasak kasal lerenge na pasak bintin saririna orong-orongan to pesimbongan to tang dia. Nanay tonde maadika masulek kataula di unete ketek tedong ng bato-bato pamato na. Para adami pula iya boyo na tedong na titale lang te kuli na padang sisiyo lang kapayang-payan na. Napatande ni allo to maaraputan lang napakagkan niya sambayang to makapunan na. Analaw dio may analabas sambaling may anatuton tamaterante kalua. Iya mo disuka-sukaran nilang te maallo to temo di kararuan nilang te kula to marasan. Ana disorong tinggi rokoli supala nan jatuh di pamama ada lakyan kumuan namanda iya matara nagsangka lakoterong maamuraluk lakakaral karambo maasong kope mali kararan ni mo lante kula to marasat ana digente mo daw te bala kaya layo disabo mo ya daw te kayu talutang kena pitulang ba daun na sedanan pa di to kera sakiara apa terong tangamati anak na tangamilete turia kana. Iya pian na di sapi anak na di palele turiak na dempito tumanan buat atau randuk kape na niya dempito mendo sugi na sarak sape kuang matua di anna di potong di basi mataran ane patutun niya kombo tabelong na apa na kuya kadana tedong randa puno na kana tumbay aku akula di potong di basi mataran akula di patutun niya kombo tabelongku pala dia lakan niko tedong la di kadawang-dawangan niko ulun lo tedong la dalam kutub kuna lain tidak lapak kelando sugi lapati pak kula kuranda langi lapas kumaya tu salurana saludu ko sakala tunay karena te tondong kalonarat ya matu saksi turusan kepala lebang sang dua bukan itu Raja Utara saksi turusan na tutuy mana lagi to Raja Utara saksi turusan Iya dengar dah. Saksi turusan agen versi mulai pertalian saksi turusan namanya untuk mentonton kepada budak meletong na ison dapat. Iyo kita pala ko bete tu nama Serang langsung pergatu. Tay. Cucu terbaik ini.
Tuhan.